A u svijet joge uvešće nas Marija Mordej. Gospođo Marija, dobrodošli. Vi ste se s jogom počeli baviti prije 14-15 godina u za vas najtežem životnom razdoblju. Da. Desilo mi se smrtni slučaj, drage osobe, i bila sam jako, kako to kažu naši mladi, u depri. I slučajno se našla jedna moja školska kolegica koja se bavila jogom već prije i rekla je: odi probati u Šubićevoj, to je češka beseda, Šubićeva 20, tamo i probaj. Ja sam znala joga, ništa zapravo detaljno o tome, ali sam išla i upala sam i eto, počela i dan danas. I u čemu vam je joga tada pomogla jer je trebalo prevazići neke dosta teške trenutke? Joga je lijek za dušu i tijelo. I meni je to pomoglo. I jedno i drugo. Našla sam smirenje, a plus toga imamo i vježbe. Za istezanje, za kičmu je dobro. Sada imate 77 godina? Puni 77, da. Jel vam ljudi govore kako se dobro držite? Da, da. Sad, da li je to iskreno ili ovako, ali uglavnom lijepo je čuti. Ako nije istinito, lijepo čuti. Ne? S nama je u publici vaš instruktor joge Alen Minić. Alene, dobrodošli. Evo, čuli smo neke dobrobiti joge. Možda vi nešto želite nadodati? Pa evo, kao što je rekla Marija, vježbajući jogu, dakle da naglasim, mi vježbamo jogu u svakodnevnom životu, postižete, ako vježbate redovito, zdravlje, mentalno, fizičko, duhovno, socijalno zdravlje. Tako da ljudi mogu osjetiti već nakon 2-3 mjeseca redovitog vježbanja poboljšanje u svim aspektima svog života. Tako da evo, tehnike disanja kojima postižemo mir, jačamo dišni sustav, vježbamo, povećavamo koncentraciju, moć koncentracije. A postoji li neko dobno ograničenje? Pa u principu ne postoji. Jogu mogu vježbati svi, dakle počinje se od najranije dobi. Moja kćer je recimo počela vježbati jogu sa 4 godine. Pa do recimo kasne dobi možete vježbati dok se živi. Znači vježbajući jogu zadržavate vitalnost. Evo, joga za starije koja je jako dobro posjećena od samog početka. Kad smo krenuli s tim je ostavila traga ljudima u životu na način da su oni uveli nekakve obrasce ponašanja i usmjerili se svoj život u nekakvom zdravom pravcu. Tako da dobne skupine su, velim, od najranijih pa do duboke starosti. I koje su sve najveće tjelesne prednosti bavljenja jogom? Pa evo, kralježnica vam postaje gibke, imate manje problema sa bolovima u leđima, imate, znači, bolje vam funkcionira metabolizam, ubrzava se metabolizam, organi vam ostaju duže u funkciji, ajmo reći, usporava se taj proces starenja. Znači, znamo svi nakon 40. a i čak i ranije, kažu neki, počinje taj proces starenja, a vježbajući jogu vi itekako usporavate taj proces starenja i do duboke starosti možete ostati vitalni. Evo, pa ja predlažem da onda mi to i vidimo. Ja ću vam se pridružiti i vježbati s vama. Slažete se? Može? Ajmo na posao. Alene, izvoli. Može. Evo, ja bih da krenemo sa katu pranam. Znači, početni položaj je sjedimo na petama ili vajrasana. Sjedimo na pete i pripremimo se za niz vježbi koji ima 20 položaja. Znači, koncentriramo se sad na cijelo tijelo. Idemo zajedno, krećemo, jedan podižemo ruke, spajamo. 2, polako idemo dolje, spustimo čelo, ruke na pod. 3, klizimo prema naprijed, brada prsa na podu. 4, pritisnemo zdjelicu, pogled gore. 5, ispružimo noge. Gledamo prema trbuhu. 6, desna ide naprijed, iskorak. 7, spojimo ruke, gledamo prema njima. Trebamo li paziti na disanje? Sad radimo normalno. Dišući sljedeći cikl ćemo kontrolirati disanje. 9 idemo lijeva noga naprijed do desne. 10 polako se podižemo, spajamo ruke. I lagano 11 idemo rukama do poda. 12 desna noga unazad, lijeva ostaje naprijed. Gledamo gore. 13 polako spajamo ruke. 14 lagano vraćamo ruke dole. 15, lijeva noga unatrag, iskorak. 16, idemo u kobru. Spustimo donji dio tijela. 17, brada, prsa, pod. 18, odguramo tijelom nazad. 19, podignemo ruke, spojimo ih.
I lagano 20 vratimo ruke na bedra. Znači, katu pranam uvijek radimo u paru, pa ćemo za kraj napraviti još jednom, kontrolirano dišući. Jedan dublji udah, izdah. I radimo jedan udah, podižemo ruke. 2 izdah, spustimo čelo ruke na pod. 3 udišući, idemo prema naprijed. Zadržavamo dah, položaj kobre. Izdah, ispružimo noge. Udah, lijeva iskorak. Zadržavajući dah, spajamo ruke, gledamo prema njima. Sa izdahom vraćamo. Bez daha desna ide naprijed. Mislim da malo bolje održavate ravnotežu od mene. Udah, nema veze, spajamo ruke, gledamo prema njima. I izdah, idemo ponovo rukama do poda. Udah, lijeva iskorak unazad. Sa zadržavanjem daha spajamo ruke. Sa izdahom ih vraćamo na pod. Bez daha desna unatrag iskorak. Sa udahom idemo u položaj kobre. Sa izdahom brada i prsa na pod. Bez daha odgurnemo tijelom unazad. Sa udahom podignemo ruke. Spojimo dlanove i sa izdahom polako vratimo ruke. Hvala vam, mislim da bi se treba mala stanka. Pa se vidimo nakon toga sa zadnjim gostima.